Da li u martu, da li u maju, jedne srede ili petka, kad putanju put ispuni, sve počinje ispočetka. Kad se sakrije zima iza štale tog imetka i kad vrabac ponovo poleti i bezbrižno se oko kuće šetka. Kad sunce ponovo počne da žari i iznikne trava zelena retka, kad ponovo deca ulicama protrče, pored malog visi babinog cvetka. Šta je početak? Početak šta je? Začetak novog začetka. Počinje nova nerešiva zagonetka.